Salama si tamu kaboro lako kita solanasang ulendui umpamaatan na pena lan my channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Nalanti atu totemo lata basa sia latanan nung tukada puang ulendui surah kareba kaparanuan na tonoran Yohanes pasal akarua angka 20 misa saya lakota lungpulo. Mai komi ta mas sambayang. Kure sumanga opuang te atu siumpu o lan kaboro omi. Umbasa sia unanungi te kadami. Ki patongan opuang penamasallo la urondong kan mintu mas solanasang di kuaden naupa. Inde kadami tu laki basa sia kinanung la mangalainan lan mata kapatonganan ki matoto umpogau i ulingkai te katuan. Lan sanganna Kristus Yesu ki mas sambayang. Amin. Ia tu Pak Abasanta lante allo totemo lamai surah kareba kaparanuan na tonoran Yohanes pasal akarua angka 20 misa saya lakota lungpulo na yatu nas Pak Abasanta angka 20 anan na kua kadan na puang makada. Buddha tu apa laku pokada sia ku pamanasa diona kamu. Apa ia tuto usua na atongan. Na apa-apa tu kurangi diomai kalena ia duka mo kupokada lako isinna telino. Amin. Ulendu ite Pak Basanta atu totemo di ben garonto o Pak Nanungan ia motu di pokada si turu tu diranginna. Di pokada si turu tu diranginna. Den moraka anta disua umparampo misa pepasan tu inang para lutongan di parampo. Tantu keden ni pepasan susito nangla di pemarangatongan belan na misa apa paralu tu tai anna makdin tangla di parampo. Ia tu sipato di pemaranga kumua pepasan ia to nangla di parampo si turu tu diranginna diomai to pepasanni belanna ia kesala rampoi manasa la umpabu tu apatang melo na pamata atak puang Yesu kumua ia tu apa na parampo tae an na parampo punalai si turu tu nasanganna sangadinna si turu tu apa na pokada sia na pepasanan ambena. Pangadaran na puang Yesu, ia mo kada manapa sia sundun belan na ia mo pangadaran sia pepasan diomai puang matua. Ia mo to ke disuale tu pangadaran na puang Yesu, batonan na disuale sia dikanoka tu puang matua. Ia tekada na pokada puang Yesu, ia mo lananai umpamanasai kumua, tontong mengkaula lako parentana ambena. Na pakilalaki tekadan na puang matua kumua. Ia tu kapesa abianta si pato o menggaronto lan sukaran aluk na puang matua. Belan na ia mooto na pangadaran sia pepasan matontongan. Katonganan sia kamalamburan tu na pepasan puang matua ulendui sukaran alukna si patu di pa pesa abian lan kamarurusan sia kamalamburan si tuang pa kaboro. Si patu ditandai kumua lan telino Buddha tu pepasan sia pangadaran tu marame papusa sia meba lako kasanggangan belan na pepasan sia pangadaran ia to tang manasa penggarontosanna. Ia tu katonganan na puang matua, tai anna makdin, la dipakapan moiraka anna Buddha, pobelo obo sia patelle. Patongan ni kumua, pepasan na puang ia mo kadatongan sia pangalu matontongan. Amin. Mai komi tamas sambayang. Kure sumanga te kadami mangka kirangi sia kinanung opuang. Ki patongan puang penamasallo la urondong kan solanasang. Ki po urungan ni tontong makaritutu mendadi saabimmi
Umparampoy teminto kada mang kami pa pangadaran lako kami solanasang, kipo suloy umpatarru ite katuan pa kamasemi. Lansangan na Kristus Yesu kimas sambayang. Amin. Rampo randan namo tu kada puang tabasa siya tanannung at tutotemo, tatontong si passambayangan si kamali maondongan naraka, passambayangan dukay te channel YouTube YKB Bahasa Toraja di Kwaden Nopa na tontong menda di saruran rongko lako mintu tau, anna sabuda-budan na tau umperangi kadan na puang. Salama lako kita solanasang.